فوتبولیزه جی اسرائیل دیا سابا کل قدا ناوین دلیزه ایدی لعامت سپوره دیا سابا لبالا فرگا عامده جعالی هن آلیگرین کسکسور عامت سپوره و هاته پیشوازی کرن شامپیونا مسپور آلیگرین عامت سپوره جه ترانسفرا دیا سابا گلک کیف خوشن ام بوی دیا سابا هاتن بوی تو خیراتی بوی هاتن چه فایده دیا سابا و هبه؟ ایشالله ما شامپیون بکه كيماسيا عمل سبورين كيلو علي orta saha هبو او ام دبين اوفانسيف orta saha او كيماسيا ماز باودكم بديا سبع بقاده futbolcu ki bi zamanı ve ırkı ve fark nakıcmara. Eğer te Ahmet Spor'a delizse ev evladı meye em ji bo wî hatinin. Futbolcu me heye em ji bo wî hatin ev futbolcu me gelê me ye evladê me ye. Diya sabah فایده و چه بج عامد را؟ İnşallah bir fayda yebe فایده دیا سابا و عامد سپور را چه به؟ اوی پر به یعنی کیماسی ما بون لعالی futbolistan da دیا سابا جی یعنی ام پی یعنی احتیاجم پیه هاتیه انشالله و یعنی کیماسی ما بقدینه اف چند روزن هن آلین اسلامیست جبر ترانسفرا دیا سابا لسر مدیا جواکی نرازی بو نشان دادن لپرانی آلیگرین عامد سپوره جهاتنا دیا سابا رازینه و لی خودی درد کهون هایا دیا سابا جوان همو پیشفچونن سر مدیا جواکی هیه. Hey, thank you. First of all, I want to say hey to the fans. سپاسیوا دکم دخوازم جالیگران رب بجم سپاس بو پشگیریوا از دتورن جواکی ده هایداری و مکو ده روشن در بازبوی ده وچش بو من کریه سپاسیوا دکم دخوازم جالیگران رب بجم سپاس بو پشگیریوا از دتورن جواکی ده هایداری و ما کوهنچش بو من دکن در روشن در بازبوی ده کیف خوشم لورمو دخوازم لوربم And BG Ahmet Spor. Ahmet Spor li Tirkiye û Bakur di nava pênc tîmên herî navdar de cî digire. Bi milyonan alîgirên wê hene. Ew di Lîgaya Kemîn a Federasyona Futbola ya Tirkiyeyê de dilîze. Ger îsal bibe şampiyon wê derbasî Lîga herî jor Lîga Süperê bibe. Maşallah dekak. Rûdaw. Ahmet.